Hello, in Vawhin si bay u hey Vawhin chu vur kan nei na sa khop maya kan pa po na thok lawa vur kan han ti fai don ni kong pui chun ti fai to ama se ke ni hi kan driveway hi fit za ve la nia chu chu kan na ti fai lawa kan motor te po kan ti fai anga ya klemin kan vur te karon enti rang cheunga amoy viau ania vur chu boy thak viau nain amoy ni okay han you can start going. Far thinga tianin an om chia ya an moi hle ni lại nan ka berries te hi moi en moi te ve nge in ka ring ti fai tur kan nga ve mai You're pinky. My what? You're pink. You're very pink. Oh, you mean my face? Yeah. Yeah, because it's cold. Ko bata ya chuan sa phawi tu an rong hi dik tak hi lo langa. An no vek mai ni. What's 26 or 28 degrees Celsius? I don't know. What is it? I mean, what's 28 degrees Fahrenheit in Celsius? Okay, that's what we are right now, right? Well, it's like between 26 and 28 Fahrenheit. Yeah. But I don't know what that is in Celsius. In lo calculate ve ka non yak nang ni chu kan chat kan ti da nei nan ang lo wa ke ni Fahrenheit ania nang ni Celsius khan ya hei hi ati fai to ni ya. Well, either way, I'm sure it's colder in Norway. And in Canada. Yeah. Or Canadian. Yeah, the guy is you still have to use a lot of your strength to do that, right, honey? Yeah, but it's a lot easier. Yeah. Classical hian chuan thing hi evergreen tree ti lo hi chu ti hian at la kong veka samara an lo tro le veka nga kan than om te in po thasika chuan kan hu theya samara chuanin an hu thei mia lo ni thingkung an nei hnem boka kan eng nung lama hianin kan kalange hei vur kan nei khat ang reng via wa hei tun kuma chuanin tham deuh taka kan nei voi khatna ania hei ka huan lam te so eng ang tak mo ka sanga huwa ka sanga dil te akhu vek mai hei lama hianin kan gazebo te po khu an om ten tun mai ni
kan sava choda na te po hei ha cute ang ren kan gazebo te po so ta wan te po kasama hei helai hi malama kan nei ang kha om boka moi sap khop mai vor na han tlak chuanin hei kan thingkung te po moi ania ka sama del po hei anla nunge ka sama te po Hoàn lắm về thung po ăn ram rai khop mai ka ăn ram te po hi ala vo zel to an thivek mai thei ni hei chang khan cho na la ei ve theya man ni na po ka wala ni hei heng hi ka kel nia hei qua lùng để được cho nên anh còn trả lẽ mấy anh à trồng tây chứ cần thiên khẩn nó còn ngày vui đi lai kal kong hi kan han ti fai nuwa chi kan han phul le ni hi heti hianin he chi hianin vur lawm hi ati tuidon ani let me show me your salt. Yeah I can't see it. What? Okay, hey. Si kong ata na siam bi kan ya hey an phul dan don ni hi tian hemi hianin ati vurtleng nalpir ang kha khatyang kha omlonga tian at tuizel don ani. Do you want me to bring the rest of the salt? No, I mean we can only do what we've shoveled. Okay, I'm gonna. What am I gonna throw the salt on top of the stuff? It's not gonna. That'll be. Well, weird. I mean, do you have enough for here? Right? Yeah, definitely. We Well, need to then shovel the gonna- rest, and then we could put the salt down the rest. Yeah. Let's do that. All we do is what we've done. Okay, don't go farther. My turn to shovel. Kan chok ang kan pa hi. Okay. Kan pa in. Fit som nga ay tam vel hey a shovel to. Kan chok ang e. Hemi snow hi. At tui hu lawa. Khai all ang reng khop mai a ma se khai tu kan nei kam sim kan driveway say sim ma ni tar to kan pa ni kan haya to nga tia kan tar to e mai he chi po kan di to lo he tiang pi ki ak ka pe to lo tia kanina hianin kum som hi chuan kanon to a kusut hian kan tia ma sen ron dang lam ve thawa le ma chuan exercise thata kan nia Is it halfway, huh? Is it halfway now? Yeah, it's about halfway.
le hei a topa chuanin motor kal tlang thein kan driveway chu kan siam ta a hei kan pain chi ala phulanga hei kan driveway hi ka sei sol de ulat fit za ka tia fit za ni de tholo ni zo ka chuwang chuanin ni vorte po na an lakaya ma se kan motor kal thei to ani ase la lal de ulat ka nga film khursu alangai don ani kan ti fai zo tam thoven thak huaye thi a thoa chen chu vur chu a tril hei ni china kan pain chi a phul na kha chu hei an lo tui rel che to maya hi hianin azia om to khop mai kan driveway thang lampanga khwanin chi kan han phul le chuanin aral ve mai dona en ko ni se ka channel te min lo an min lo clear sak thina wangin kan em a inhena lam thu ka ron sei le